Danas na repertoaru ćemo raditi tradicionalno balkansko jelo. Znači, svinjske uvijače. To je jelo, nije baš toliko karakteristično za Dalmaciju, koliko je više za unutrašnjost, tamo gdje su više bili prisutni Turci, znači Makedonija, Bosna, središnja Hrvatska, Srbija. I radi se vrlo jednostavno. Uzmu se svinjski šniceli. Šniceli se obično rade od buta, ali pošto su sad već kolinje, kobasice i sve ostalo, buta je nestalo, pa ćemo od ovog vrata probati napraviti šnicele. Znači, mesara je to lipo okijana butterfly, lipo ćemo ih sa batićem malo isući da se rašire. Nadir je jednostavan. Ovo hamburger, znači prosušenu pancetu ćemo isići na kockice, ispećemo je na tavi. I onda ćemo napuniti šnicel sa tim kockicama, malo sira, zamotat i zavezat. Čak ću pokušati staviti i sa vanjske strane malo pancete ako bude uspija. Pored toga što ćemo staviti malo pancete unutra, stavit ćemo samo dlaku mediteranskog začina i malo Worcestera. A sutra ćemo od ovoga barbecue umaka, znači recimo, ja bih nazvao da je ovaj naš prva verzija barbecue umaka neki kao poluproizvod koji dalje unapređujemo kako radimo. Znači njega ćemo opet malo reducirati i napravit ćemo da bude onako slađi i kad budemo pekli, te ćemo uvijači malo mazati s time da dobijemo taj neki, malo američki štil. Šnicel sam istuka, stavio sam 2 sira kao podlogu i sad ću samo pinkice ove pobržene pancete, ja mi da i ne treba više od ovoga, dašak mediterana, a samo 2-3 mrvice. Dvije kapi ovoga. Evo smo se ja i Anđe izborili s ovim svinjskim uvijačima. Znači, ispekli smo malo hamburgera, stavili smo unutra sira, malo Worcestera, malo mediterana, to sve spakovali i zavezali. Još ćemo sutra na roštilj baciti ove 2 kobasice, da ne bude malo. I od ovih sastojaka ćemo sutra još umak malo pripremiti i to je to. Evo, ukuvavam onaj umak. Znači, stavio sam malo onoga što smo radili prije, ljute šalše, stavio sam kečapa, Worcestera, bilog luka, jabučnog occa, dalmatinskog začina i origana. Evo, Anđa radi prilog, pole kumpira sa pacetom i soli u špakeru na drva. To je kao nešto tradicionalno i to za Balkan. Ako vam se sviđaju moja videa, kliknite subscribe. Evo na ovo južno popodne imamo svinjske uvijače punjene, 2 kobasice. Sad ćemo ih prvo malo namočiti. Evo sam ih stavio samo dolje u vatre, malo sam pretjerao s količinom jer sam jedva upalio jer mi je padala kiša. Sad ću još jedan put dobro namočiti sa ovom mišavinom jabučnog occa i ulja. Ja bi ostavio bih jedno sat vremena. Pošto već pa mrak i pada kiša, evo sam stavio sad ovo na ploču i sad ću s ovim umakom mazat da se sjedini sa time svime. Evo današnji ručak, svinjski uvijači punjeni pancetom i sirom, barbecue umak, pole kumpira s pancetom, kiseli kupus. Danas skroz jednostavno. Idemo probati. Znači, barbecue umak nije puno ljud, taman, neko bi vrlo juče, ali za civile ovako odličan. Uvijači su ispali super. Znači, pripekli se nisu, ostali su sočni unutra, da su stali još povore, ne bi se uopće uspjeli pripeći jer sam peka na 175. Dobar recept.